ngasi nungdarang phongbasi phongsingi maruoiba pau kharakat khomgatjaraga mayamda share tawjagi ahanbada BJP gi ticket lauthokhrei BJP Central Office na ngasi thokiba order amagi matung ina mathang November 3 Manipur gi kendra mangada pangthokadoriba sairaki mikhal asida BJP gi ticket mirep oigadabasinggi ming ngasi lauthokhrei Wangoi kendra gi oina o lukoi singa wangjing tenthagi oina P Brojen Saitu kendra gi oina ngamtham hokip singhat kendra gi oina Ginswan Hauda BJP की टिकेट पीरे है लौथोक्रे है पक्षी मखाताना फोंदोरक्ली अतोप मरुओइबा पाव मनमो मिनिस्टर की लोइनबी यावना मियोय तरागा मापन पॉजिटिव ओइरे येस्कुल केंद्र की एमएलए ओइबदा नतना CAF NPD मिनिस्टर सु ओइरिबा TH सैत्रबता की बामोन लेकायदा लैबा मयुमदा चीफ मेडिकल ऑफिसर CMO इम्फाल इसकी मियंग मखादा ngasi satakhiba COVID-19 test minister gi loina bi yauna miyoy taraga mapan COVID-19 positive oire hairi punna miyoy yankhai go homdo COVID test satakhibada minister gi security squad mapan driver ani helper ahum yauna miyoy taraga mapan COVID-19 positive oire miyoy singa sidagi hauna maitram da leiba UNACO da hangliba COVID care center da thamduna ana leng sathaba hokre ngasi COVID test satakhiba asi minister gi security squad marakta masa noaitaba yorakpadagi puna test tawbagi thaba asi satakibane minister saitabata di COVID-19 negative oiduna hauji haksang phana lairi hainasu pauksi isna makhatari atopa paw manamuk bom langsilam lei ngarang numidang pung 9:95 rom taba matamda Singjamai police station gi manungsana Singjamai mayang mamlaikai da leiba NRL oil pump da sakhangdaba miyoi khrana hand grenade ama langsilam lei laibok phabadagi bom adu pokhai haudri haidi bom langsilam liba asibu yaningdaba phongdok tu ngasi maikai adonggi ima ibel singna NRL oil pump da wakat mifam chatakhrei wakat mifam aduda oil pump da bom langsilam liba yaningde yumlakta leiba mafam da aki akhang lehganu haiba banner na singba thetki haina puksi isna makhatari atopa paw manamu more da positive oibi nupi ama angang nupa ama unakhrei ngarang numidang pung 3:35 rom taba matamda primary health center more da layengba lakpi miron binupi ama covid test tabu matamda positive oibadagi khudakta more da lairiba covid care center da transfer tawduna angang nupa ama pokhrei aso angam yaudana angang unakraba nupi asi masagi sai 15 rom sure more ward number 9 Sikkim bank dagini hana angang ani lairabini positive oiribi nupi asi doctor MD Yaras Ali gi makhada ngarang asoi angam yauduna angang unakhibani primary health center more dagi miron binupi adu transfer tawrakpaga loinana Dr. Sersin ahong sangbam district nodal officer Tengnopal district na singnabadagi khudakta RAT test tawbada positive oire haba khanglakibani hauzik positive oiribi mama amasu masano pa covid care center more da layengba hokre hainasu pauksi isna makhatana phungdorakli atopa paw manamu Mamit Udraba Soinairaba Masabu Tathi Tawina Tawa Mapa Lawyer for Human Right Manipur ga wakal tamina khrei Manipur di sagumba thawdo wathoksi yamna tangna di thokpa amadi oire myam na share tawjagi yamna su nungaitaba thamoi sukna oiraba paw amadi oiragani Sugunu police station gi manung sana leiba Sugunu awang lai digi yengkhom Mohindro Singhana poksaba Mamit Udraba makhong chu chatpa ngamdraba yengkhom Amujau Singha kawba angang asibu Tathi Tawina Tawiba Pu Saiba Kya Tawbuda Natana Sak Pawning Tina Pizza Vidre Haina Lawyers for Human Right Manipur LSRM da Parents Council for Person with Disability Manipur gi Assistant Secretary Konthaujam Sonia Sanugi Kuthangda Hokiba October Mapanda Wakalakpadigi Kudakta LSRM na complaint case ama Sugunu Police Station Laukhatuna Angangi Mama Yengkhom Monindro Bungasi Khotkrei ngasi ayuk pung mapantaba matamna Sugunu Police Station asigi OC Songtham Surgeon amadi Lawyer for Human Right Manipur gi Executive Director Advocate M Korauhanba Luwang Program Officer in charge Kaksingsu Puriba Program Officer Thobal Branch ki Kiais Lembisana Maidingu amadi Member Advocate RK Sumarjit Singha yauna puna wakal taminakhre hairi wakal tamina baduda makhatana asiguma thaba asi amuk hana tawroidabani haina soinairaba masabu tathi tawena tabiriba angang mama Monindro ga yana si sahi tawnaraba matungda mahaku police station dagi sadanki hairi LHRM gi makedi khangalagliba wafam amana kariguma nama soiraba miyoi singda asiguma miyot minegi thaba asi tawrakpa thengnarabadi LHRM gi contact number 700514339 natraga 8131202460 amukana number si myamda
हंजरमगे याम मरुओइबा फोन नंबर अमदि ओइरगनी 7005143391 नत्रगना 8131202460 नत्रगना ईमेल एड्रेस lawyerssfh@gmail.com दा पाउ पिरक यागनी सुगुनु पुलिस स्टेशन मतम चाना थबक लौखतुना अंगांगी ममा येंखोम मोनिंद्रो सिंहाबु पुलिस दा कौदुना वखल तमिनखिबा असिदा सुगुनु पीएस की ओसी सोंगथाम सर्जनबु LHRM की माइकेदगी थगतपा फोंदोरकली हाइनसु पाउसी एसिना मखाताना फोंदोरकली पाउसी लुइसिलकपा ओइना ngasi गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर कोविड-19 कमल कंट्रोल रूमदगी थदोरकपा प्रेस रिलीज नंबर 200 ngasi पुंग मंगा फबुगी ओइबा कोविड-19 के अपडेट मैम शेयर तौजगे ngasi पुंग कुनगा मरीदा जनरल पॉपुलेशन दगी मियोय सनी के कुनगनी थोय कोविड-19 पॉजिटिव ओइरे मियोय सनी के कुनगनी थोय असि मियोय सामगा अहुमदी नुपानी अदुगा मियोय सामगा तरागा मपन अमना नुपीनी अमसुम अतोपा मियोय तरागा निथोय अमना सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स दगी पॉजिटिव ओइरे हाइदी अदु ngasi पॉजिटिव ओइरगलबा मियोय सिंगसी इम्फाल वेस्ट दगी सामगा कुंथ्रागा निथोय इम्फाल ईस्ट दगी कुंथ्रागा तरेट थौबाल दगी तरेट कांगपोकपी दगी अमा जरीबम दगी अनि नोनी दगी अमा सेनापति दगी अमा उरखुल दगी अनि काक्सिंग दगी अहुम बिष्णुपुर दगी तरागा निथोय तमेंगलोंग दगी निपान टेक्नोपाल दगी अनि चुचामपुर दगी तरामरी नि हाइदि दुगा सुमनगी मी अहुम खक्ति इम्फाल वेस्ट दगी मखोदि अतोपा लमदगी हलाकाना कोविड-19 जे पॉजिटिव ओइखिबेनी अदो लेमहौरिबा अतोपा मियोय सिंगसिना लोकल ट्रांसमिशन नि मखोयसि अतोपा ट्रैवल स्टोरी लेतबा मियोय ngakतनी अदुगा मखोय हौजिजि मखोयगे लखतफम तोपा सेक्शन थौरांगसिंग मेडिकल गोबा लखतख्रे मखोय हौजिजि कोविड केयर फैसिलिटी द शिफ्ट तौख्रे नसु असमाइन हारि दुगा मखोयगे लोइनरमसिंगी कांटेक्ट ट्रेसिंग तौरे अमसुम कंटेनमेंट जोन सिंग मखोयगी जगासिंग लखथोख्रे हारि अदुगा ngasi मियोय ngasi पुंग कुनगा मरि असिदा मियोय अहुम लाइखिद्रे कोविड-19 पॉजिटिव ओइबदगी लाइखिद्रबा मियोय सिंगसि अमदि सही हुमफुगा मरि सुरे माक नुपीनी इम्फाल वेस्ट दगिनी अदु अतोपा अमन सही हुमद्रा सुरे माक सुनुपीनी अदुना सुचामपुर दगिनी अदु अतोपा अमना सही मारफुगा तरे सुरे महाकना नुपानी महाकना इम्फाल ईस्ट दगिनी हाइरि मखोय सिंगसि मथंगसिना रिम्स दा अमसुम अतोपना युमदा अमसुम अमना अरोबिक्सना जिनिम्स दा लाइखितबने हाइरि दु अपुन बोयना मणिपुर दा कोविड-19 पॉजिटिव ओइरगा लाइखितबसि अपुन मियोय मौद्रागा मथुय सुख्रै अमसुम ngasi कोविड-19 फरकपदगी डिस्चार्ज तौखिबा अपुनबा चामगा मौद्रागा निपानिसु प्रेस रिलीज ना मखाताना फोंदोरगली दुगा मैम मणिपुर गे बापुनबा ngasi पॉजिटिव ओइरिबा मियोय मसिंगसि लिसिंग 13 दगे 413 सुरे मासी जनरल पॉपुलेशन दगी मियोय लिसिंग 13 गा 7 का मौद्रा अमसुम सेंट्रल सिक्योरिटी पर्सनल दगिना लिसिंग 2 गा 913 नि हाइरि अदुगा अपुनबा रिकवर तौखिबा मियोय मसिंगना लिसिंग 13 गा 900 मरी सुरे मियोय सिंगसि जनरल पॉपुलेशन दगी लिसिंग 9 गा 413 नि अमसुम सेंट्रल सिक्योरिटी पर्सनल दगिना लिसिंग 2 गा 113 नि हाइरि अदुगा अपुनबा हुजुजि एक्टिव केस दा लैरिबा मियोय मसिंगना कोविड-19 नादुना लैरिबा मियोय मसिंगना लिसिंग 2 गा 7 का 13 सुरे मखोय सिंगसि जनरल पॉपुलेशन दगी लिसिंग 2 गा 313 नि अमसुम सेंट्रल सिक्योरिटी पर्सनल दगिना 385 नि हाइरि अदुगा हुजुजि अपुनबा ओइबा रिकवरी रेट सि 78.82% लैरि हाइनसु प्रेस रिलीज असिना मखाताना फोंदोरगली दुगा होरेन मरुओइबा पाउ यारगदी पुंग 8 मखाइदा सुन अपडेट तौजरके थैंक यू।